zadnji klip. Što ovdje pošto sam odbila školu za sat vremena. Zato imamo od eliksir kolektor. Da, puno copyrighčena. Pa će se čuti i u prošlom klipu. To moja sestra pušta. Gledajte, ako se začepio eliksir još odavno. Da li probuje? Ne probuje lik stvarno. Da li Meganite da planiram da kupim Meganite u shopu. Klipu 30 sekundi kupujem najveću karticu u igrici. Yes, najveću karticu. Tu, Meganite peka. Brutalan dek. Brutalno jak dek. Eliksir elektor. Eliksir kolektor. MC Force. Damage smo napravili, ne neki preveliki. Ali ajde, možemo skratiti. Pa nije neki. Nisu ovdje, onako. Lož damage. Sada će biti 3 hita. Dobre. Thumbs up. Ponovno ova pesma. Što mrzim tako moju sestru. To nema vremena za jebanje. Zato mrzim moju sestru. Opa. Za malo. Da uzu 2 hita elektrivizda. Kada kontam zašto bi se lokao na bets. Po bar nekoj mojoj logici. I naprijed 2 hita. Drugi infinitator. Ovo je za wow, stvarno ljudi kako on puševe pravi. Nerešeno s ovim likom, stvarno želim. Ovdje ćemo fireball. Odbog sad. Ovo nema šanse da povedimo. Ovo je good game, brate. Kakav je ovo deck. Wow. Good luck, thumbs on. Good game, well played. Good luck, thumbs up. I pa... To bi bilo to. Za epizodu. Nastavite sidle. Obavezno ostavite like, a mi se vidimo sljedeći.